Radite li na računalu i često radite na dugim tekstovima? Upitnik. Onda je upravo za vas stvoren novi program za pretvaranje govora u tekst, Newton Dictate 5. Novi odlomak. Za korištenje programa nisu potrebna nikakva posebna znanja ili ekspertize. Jednostavno i intuitivno korištenje lako ćete razumjeti, a zahvaljujući točnosti od čak 98%, brzo ćete se naviknuti na diktiranje teksta. Naime, govoriti je prirodnije nego pisati. Uskličnik. Radite li na računalu i često radite na dugim tekstovima? Upitnik. Novi red. Radite li na računalu i često radite na dugim tekstovima? Upitnik. Onda je upravo za vas stvoren novi program za pretvaranje govora u tekst, Newton Dictate 5.